for me church am where am son for abebe nyankopon nchiro bibia onyo bibia akese onto bibia nkwanam enkwane hia ahwefo mo hwa me Ghana for tefo Ghana yesi afem ya na nwere sa asam kasia emu oduru eba beto ye ni enim sa ya wada bibe ya wada boni am yet say a former president obeto nananu onseado ni enim say ya wada bi aba be ya wada boni ama jelija Rollins omampani dada wabo man obeto nananu onseado Yehuwa fa ne kransie yie Yankopon fa ne kransie yie Afumso bia wa fom omai Yankopon fa ne bone nchano no ompe be papa man ntena de wiase be ma be ye bi ama be ye ni na Mesha ye ma mpani ote akunya so mesha ne den Yankopon ka ne ho ono na sabi se Oba be jiram aba be pai ya papai kra black kama asiesie na chi mema edisi fo na ahye mema Ghana ma na ahye asem ya pa o cause pedifo so pedi wo fia eya ni o former president Bamiansa yamam pani kufo yamam pani JJ Rollins ana yamam pani Mahama Sesiai yamam pani dada JJ Rollins atwa nanan mo nsedo mema busua shedin mema okranfo ne yere shedin mema ne ma wadwom ho shedin ewiase bema be ye bi wa ma me nina ale ewiase nsoso no owuo edamansa kom arefo ne Ghana fo tiafo mo hwa me yehu anhyam na mema Ghana fo na shedin aya o yesel enu atazda me tesa papa no ato na no mo nsedo me kansa no wiase owuo damansa kom oya plan ubewu ona wosi wo skane abetenya pekwa boa obekọ nyangopo oche wo agaseska fo nkanwo wasi wo bia bewu papa wo be bia mo manga no be bia ma Africa wo be bia ma wiase fanana obeye bia ma na busua wo be bia ma Ghana etimomi en celebrating ye eya pa say ya ni na yantiri yale ani yatini wu eya pa asefam me hwe papa imo dem ba waja bo man Ghana wagine kra to ho ma se ono kabi ma min kabi amamu obagye ho no ene eye papa ya akaka ma min kabi ka mawo kane ka wuntimi kasasa nya wo pe Ultimi kasa sanya ope ene bapai so anena sesei yetimi tu abayi president ewa Ghana ha ene papai so aya eze ka papai tina se cha enso wiase owuo edamansankom onyaleo obowa wo beto na nanom onsie do Elwadi fa ne kranse yi Yamam pani dada Rollins. Yehu anfa Christ ye. Enna wadane saman. Enna yamam pani dada wadane saman. Me basa me kan nsem yenu kire MPP, NDC, CPP, PNC, DPP, P obi a PPP mo am stand for president mo am pe aban mo amba no me pese me kan sem yi no kiram na mutie ni ye hwa ewiase ho opon senya wutie bia no hwi na wan hwe yi a ubewu mmerako a wo sesa usu ene wo pan aya wo se Yesu mai owo beba Se Yesu maya wuo beba abefa ubewu mpofrumu a unya ready se ubewu owu eba nkra owu wadamfunu no enye wadamfunu no uya why obekum
kasi sika timi to wu a ka former president sika ba no ni timi kira amu person mu deep amu baba mu no mu tie ni ye wo pa MP adinu tie ni ye wo pa president adi wo Ghana ha ni tie ni ye the former president no Jerry John Lawrence no onu a okase mpura epuru no onu a okase jobe kana ye fara no enne wato na nanu mo nse do umpo wo ya busuani wa wu okwa ye na ye be wu ye na betam be so ye nkra enti nipa bia di bre bia wo pe bia hwe ni yie ewiase sika ukumu nua ni pesika wo se nua ni pesika wo adwuma mu no ukumu nua ni pesika wo opa president e dintino opa ahinya bia dintino wo kumu nua dia ni ta di bra no krache maame ubewu agya ho Obewu na nseye ne MPB owu yi ye boni tuo kunu ya ye boni tuo ekunu wa kunu ne tiani ye oya hwan obewu obekokwa no kwa no yo hene o asamando ba na kwa ye mempenda da atamnes ba na ise ye sine hene kra ho because okọ achapa aboni ba na ise ye sine hene enti mo kum ni pa edi padi brano awa Ghana mu je ni yebeto bayi amanfo wu pa apemfo bi yasie binu mro aye ni padi bra mumye masuna mtie ni MPP NDC CPP PNCP wa ma mu dina mo kam na futu mu je ni ye wo sani pa edi padi bra mu je ni ye se mi dina so me dina MPP NDC se MPP na wa ba mu NDC pa ba ma ba ne zama kan se suma so anya hwe se NDC su na wa ba mu na MPP so pa ba ono so ba kan suma so anya hwe nso so wa bibi obi aye bibi na mamu no mo kum ni pa eni pa di bra no mo be woja ho obewu eja ho edi kai ye man pani jeje Ramis wo na wo gu no na hu sa wo amani tua wo no adwuma mu a wo a odi sani ugu ni mo tieni mo amakwa table kire na ononko wo ne go adwuma na wa sani no amya bona betla Ghana mamu abasasa no wa ye basa na wo table kire giwani no wo de fedro so amya bona febro kire o mo amate Ghana ma amya bobi febro kire o abetla Ghana ma ne life ya basa no obewu nipa pedi bre nipa be pesika ekum ni nua di pesika nipa pesika o sani nua edi pesika ene ye mampenda da wo kwa menkasi onyo bi atwaso wo na emomun kan unsia wo soso wo nim da obekọ edi san kwase abra na wo bono akohwe ani sa entro na utwam ya bapam obi waduma mu ena wo yati di bra na ma wo no kache akunya na ataso no akunya no ebe pejad wa hwe kwa ama shroba so amwa wawia kete because no kola asa Ghana yadem trone pesika yadem trone pedi bra Ghana obi pa ba ma ba ntro asem obeka wontimi nya die wontimi nya na oka die wontimi nya mo pa ba ma ba die wontimi nya na moka minister na pa ba ma ba MP na wontimi nya ekwan wontimi nya etu wontimi shaba kese ba wontimi eniso ne na mo hye MPP ni NDC wontini ye eba mutimi niso eno na mo hye me ye de kokromati ko timu mam mo ba ni mo yimani mo nya mo bewu enye duabo owu ni de da ho me ka se mampani dada Jerry John Ramis wa ye boni tini owu me de ni wu na wawu na ye ni na ye ni ya dwekwa ni susu obewu na wawu nu
Eyo eya paye ni naso bewu ya ntene ya mabenda da Lawrence atamese de se tisan wayale eto wu ya anye wonwa but e mampani Lawrence aboye mpop from eno na kira se wa o twantro o kom ni padi breno wo we ya wo kwa ba tan wo be ye tan some people ni ndisi mu tani ye di brama pa mo pakisika egumatif gane sikira mde mu se bomunu masa mo be wontam sika se enye wa mo people ni ndisi mo a tie mo pa ba ma ba no sika mde mu se bomu a enye makatwia na mde mu se bomunu na me bete makoma gane sika woni me no me da ho gane sika ni me no me da ho woni na no se bo gane sika mra kwanya fa mawa woni me no me da ho na me bete wakoma na me won se obi abetra so be so stand for presidential no ya branch ya obetra so pe no abakokora ko gane sika yenini kwa ye man penda da wa bi Jali Lawrence wa ye bi pa wa ye bi ombo man Ghana de wa ya man ye ni so papa na ye bi wa de ne kra ni nipadua to ho e ba fole ma Ghana and so ene mo stand for presidential no sika see ya kwa 12 years kwa ka wa we ya sa mo stand for MPP na NDC for presidential mo stand no ya kwa 13 years 12 years kwa na ka ba mo sa beba mo ni bratie ya mampani Jali Lawrence yankopon fa kan se yi ihua won fa bone bia wa ye bia me sraba ne fa che awurade wo so fa ncha wanye saada hai abamofo wo ma woni saga na sikam bia wasom na tie ne MPP na DC wo sa two party no ha na wo ma woni saga na sika ukomu na ni padi bra me do nyame bete wa koma nyame obete wa koma obete wa koma ni na se papa ibe free wi ase na zero go sie ni maame 24 go sie ni maame di 3 weeks ni ni woni misu ko be wu akadaka ya ni maame tumu no ha ko be dantai enso wo ye ko ne baako ye wonu tutu a ha aka first atamles ko be po bia abata no ho enje woni baako wo ya hwan wo nko anaka ne da man ba na ko hwe wa ye fun ye ma penda da o akoka o penda twa picture ko be ye dene o pesa wo chia ne sam ko be ye dene enso ne wande ba na ko hwe woni efense obi a ono wa ma bra ana edda fridge ni mu hwa muna mu ye fun tini ka hu se de wotie biala wonyo bia nipa de wotie wonyo bia bo zo hini bia wu ha na de bodamfo bia wawu o cycle ne de na to ye na to na de bodamfo ya tono so ne de sofo bia tono so ne de minister bia tono so ne bodamfo bi zo wu o achemota ne onu se de no tono so ne afa de mampani da jeje wo me se de on so to so because we na mu ye fun ye ni me fun pani ye ni me fun ketoa e fun bia ye fun to na wo so yo hino wo so yo chiamio wo so na wo so be honyo wo so na ye former president wo na wo so ye minister wu ya do be to ho ha na de chia ni na de chia ha bodamfo be wawu a ne ho bon ne na be to so ni a kire wo se wonyo bia ti mu a Ghana sika mu de mu sa bom nu ha won sa na de bo Ghana sika mu stroke be che won sa no ti ni stroke be chew ya dede biblia dis ya dede na Ghana sika mo ka futu sei won se Ghana sika na wo kira ba as minister wo sika wo kira ba MP wo sika Ghana wo kira ba enso president bi wo sika wo kira ba minister bi wo sika no atena so owu a na fe me mini ka pra na ma free
mata yako anasi ma fi ache mata anasi ma fi second ma fi baby na ma ba sa communist we yie na me sika sa fa ka sa dia ba fie na minister ska o parking na de jani nchirima ya de ama ne ma iwiase ya gidien ahoma so ya gidien ha utum na di pesika unye be kwa kwetera bo ejo ma ne woni ma kwanto mu nzam ha unye be kwa kwetera bo chire be 20 years o ma ne woni je happy on so a woni na chia duro so a wo ma ya bona baga na ha betela ha no ejo betela ha na wo pe ha musani pa kum ni pa adi pesika na me bete wakoma onfa nchaw se na wuta na me bete wakoma MP fo na egu ni mo bom toku am na me bete wo so wakoma owo de ene woni wo bobi toku na wo de be accident se wo bobi abafom fabricha na betere ga na basasa brama ne braba abasa wo stroke betel yes ti Ghana fo na tiefo wiase sikani bra fa nkuba bia sikani bra ya fa nkuba bia sikani bra ya fa nkuba bia 2000 a otanye ni aduro ye mampani former president ro obia ono do aka ebam wo shaw agina enne wadamanse wa to enne de ni shema enne ba na ko hwe waya block ne sure na ya block ha na koma ya block ha ni konto bi ona no de kasan aya block enne chesi nipa yansa hwe yan una also your hene wo don toma se wa no be koyinti wofu wa bu nipa sotro wa dwumam nipa kan nipa ya kawanimu na wofu ha wa ubewam ya wo ya dai do be hye mo kire no ade che de bodamfo be ba be to so because efun ye fun nyafu ne be yise na mampani dada romise fun ni enti obu wa mu na mo hye fa akon se wo ye be kipu de different kwa mu na be gura da kamina mu dua na ye di sie bodamfo se dua na ye ba bo de sie mampani dada wonyo bia because wiase wonya gwa wabu enti sikana wa pagu ho no ahonya de wa pagu ho no etuo be twa etu obetwa anem pipini andisi ye campaign obi tina baabi na ohwewom na sanya obi ya mpipini a onhunu nyonko andisi ni a wompa na sam no ota no obi asante no obi achimni a ohunu nyonko mpipi andisi ni a obi ya mpipini wo ohunu nyonko andisi ni a oya yugani a na osa fantini a no no achimni ono asade no ota no se oya mpi andisi ni time na wo sa ministers fo no na mpi fo no na minim se 2016 Mahama when makufa na mo be fana ka se nana why ade o wamini na minim etimo mo ham ebipina dis na mo ham ha wo she party talent fiti fie ko Africa man ko campaign e ba na asimo ba bi no asana nta ba fi unye serious o mpa bra bi abo akọ mampani dia ana o minister dia o MPP dia ana no fa na busu afo ma mo ko e ma mo ko chi ko campaign na wo sole a waja wa dwuma ato ho ha na wo di minister be acho wi ni anu yimu na ama minister bia up answer no be stand no the one near be trans ye free no o wi ni ya ne ka atwa hwim because onu samo mo ya hia for se kwa masa Ghana for mu jeni e be kokromoti no mo so me ya fa ya ho adwene ya nton kokromoti no ya nton mo because mo nya sika no mo mayan minister nya sika wo maw MP nya sika wo maw president nyeska wo ma enti kokromotini mo me anton kokromotina ya de ma wo mo me anton no mo be stand for president and minister na MP na se president ya o mo fi yen MPP na ndi so o mo fi yen enti kokromotini mo me anton ama mo me anton